Kimakpusan akan dijamin pemata kadai nak sisi syaki Hebrew. Nembong dicapnya upara bagi Plei. Kamak akan dijamin kalau Akan ikutjami ni dua ikerapan nagabentai di naras Jong beyo nokloi kecingkoi cingkia. Ni dua nagabentai Sivan Gunmar benyam bedai kesmi kamba kikan mau bagas slap nekaran arfu saus Snem mensua. Don bakan mau slap bah. Dan ni dua belasai kesmi ublai un isen ay yangi bengilawan ayu ui kaburam hakaba. Lakum no kapo jo kecing kenya bako de syai gesni gede penlong kabesit kabas. Utrai Plei uangkumne kan sasim bagi kun Israel namden dijaj benril cia kiba ilale banyak salum lang ya Bat om tang naga bentar jadi penriu, henrai bandung lang, sikan hun yang kun Plei di bala sopret gelem. Kumta nadu kata resmi, hit sikit geles sela berpenyap. Turut nadong shalom, bat ka school kalong principal, bat kalong parish priest, bat ka lekal kuye mat kebalang shalom ajandep kata, sedang arti nilai kerikishalom. Bat nanta pada agak jingarap lang Jong pada Jong ngelakam yo bor sus. Bat kayu ide sisa. Berengkat begini kileng dong orang serangan Jong ni. General Secretary of Parish Council umyo cia su. Babu storean katikes Jong ni, keramba Jong ni, yang diseng pakai disamla Jong ni, kilong kali Jong ni. Alayu ni nado besdan katriyum baroshita yo jingsirhan. Kali ini mani, habang apek nantai na po yin padar la itik kong kasor krik kejengkong itana Jong kiniki stained glass na pipek na yin padar pipinet kalat katno keching itana. Snow shirhan ka mensi, bagayo ini yang kita kejing shirhan padar ki. Halo kali kami, habang iyan yang procession dong musa katno disisa kalong kabe itana. Sapek Yaki video kiladon ki Leomry Jongi bani padalam prang ruilari pisa yoi kat no kalong kawadraw iwe ki sa bishni yaki bat kila penya ya ka Parish ita ageni ki shibnai ublei don ageni ki shibnai umem se bapol penya ageni ki shibnai ke barkoi kila le ya khamba mandadei badon mana le se yo ya dong penba ta ne padam sumai simai yaki dia benar semua siapa lagi. Karena yang lakukan mana? Pilih yang rambang berterang, pilih yang kepala, pilih yang kemehi,
Pilai long kini, long mama, long mena, mesan hi, ban penya, ya kapani barakoy. Yeroy try. Yeroy try. Yeroy try. Para Kristan be ne kini chan me, kakting jong boleh kakren yang abadi. Kamdei kebalacien kerpan dekinong puli. Henry kadai kabakting jong boleh kadai kabani puli, baro shi pertei. Hakini kakting jong boleh leson. Nagkitab jong isa kaya ng yachuro pa. Kalinong kabalay ko nyo kinikot ka ba araw ko ay ban araw ko pra. Hagabo blay mo nga sa shen yaki. Na blay jogi jang pen rio baro. Baga sa lung lang yaki na kaleng saudom. Nata nga sa yalang biyang yaki siya ka rio jonga. Baga sa pen long yaki ko way ka jang pen rio kabatraw. Hoy blay friend yaki Israel. Hoy blay lepat ke Israel menolak kejat ben rinjong. Manelui hang epat imat blay berangki palat jeni hagabawan ke Parish Jongi ru ulalumlang kawin. Ke Parish Jongi lai pulai kali ke balam Snem yelong kawin. Bakumno yang tesong ini la tesong de bol blay. La tesong de jikinya jong kabayai don man ke sni keduan. La tesong de nyong kali ke santrame. Latesong dagi sipau teliki hukum jong Plei. Latesong yang ini kemen bekas nam ke jong trai jong Yesus Kristus. Baru Yesus hidup lagi. Open lock ini kita kejak ben riu kabaraji. Pitarai kabarkai kanam yosi yang kejak raki jongi yang kejubeli. Pinom lang ban len ko baong Yesus. Pinom lang ban buri yang kejak syaya pokrom jengtiak ni hau pernah. Kejubeli jongi kan sapala. Jubelle Jong sa yogi de ki weipat yeban sa wan de shai de sni na kleng sauro laradon tangi wei si Parish ki banwan ki sarra ni gatu ko khobor jong ka Parish jogi wajo on do bril laradon wei na lai pokra ul sarra ni ka khobor laradon wei na joy ul sarra ni ka khobor laradon wei na mairan sarra ni ka khobor ani kajik rau, ani kajik itanan, ani kajik atray lang, ani kajik slok lang, jom tipay, jom ka Parish Wahlang, St. George Parish. Kakubor kan sa her, kaleng saudong. Sa siya, ikibalay ito, dana, kinsadon, si boss kiban sawan na po, maunang la Parish, antay na po ang Parish long, na po dyan, mystical rules, sa si boss kinsawan na luway, ibang malakip, Bagbon ki volunteer jongi ki member jongi ki sawan naktabale don bonru ki bang iban sawan na po Parish House and Bed agil don ki baong yang apadar gi mesmi ng lawan wan naman don kala jong pinsya ba ni man bang jan ni kau ki sabe kan sa tambe le ja jongi ublay sa kerko wan be kala sila siya ni lamien ru sa don bon ki bersuan bang jan Eko betang nating kri ganti bay balasya gasmi dal salon gasmi ka bakraw. Amdel kan ki paralok jonga, rek bon ki paralok jongpi, ki kon jongpi. Iba ye sen jongpi madon ka leng saudong, kani kani khasi chantia, lasya ka singke sapoy be. Lada kani kamadan jongi kam padda brukam lele, hedrei tamba bon ki sawan ki Parish baper lasya gasmi. Din sa yogi ya kahit kamo blame lopet long yagi kata kecak pen rio kama kraw hakaba mau unlock na shisha utray bat uken ra tujogi met barabi Jesu lawan shekni percaya ko ba gospel bat wan ra ni kecik pen kecikwan jong Jesu shekni percaya kam dei kata kecikwan wan ra ni kecik yak dal ni kecik jot Every kecikwan jong Jesu shekni percaya kadai ban pendek ke kamon ke jauh pa kumon ke gospel jauh yonis kalinong kabakalway kadikot ke besau pusan bersan bonyo kajinyap jong Jesu kajinyap plan kajinyap lex ganti jong kini Jew jong kini Parish ban penyap jong Jesu kalau bau syai kenar ha kecik keren jong ne ramba lendo jong kicu ha kabama ulang pipim tim aum baka bahaya weng beriu maun yap
banyak kapag chat ben rio barro away kan jot. Jadi kecik ben jomu kalau mau jisu bre pon jomu Plei. Wan sekali ka berkai banyak nak benta jonge ban ben yagi barro. Dia nak kedau bagi ke gospel ka pekut antan betom bagi ni Parish bagi lengdo ramba kecik kiwat kalat kongno ban penyak no yang jisu. Kani katayo bukod kapag sa room menta ke janmi kapag la room menta ke janmi lengba kani ke bijil chik pen pre chongi bat kapag sa long pura siya itasngi kapag sa room kani katayo bukod kini baro ke sa pen iampi ba kajik maya jong kajik yap jong jisu jik sha shidong jik yap jong bat kajik ni bat kajong upat kalau berkurang kebetulan. Nak kita tahu kepon mensi bagi kan, man kepon kalau mapi hisyak lagi cingkir kecampi. What judo cingkerman, what judo cingkerman. Haba piduk, haba pitkan, haba piapir cingmut, lani haba pisyan cingsencar lagi cingin. What judo cingkerman. Nabal lakalala bak lapsan mene step medo mene mene kamu bakal seslapsak mene sendiri. Nilai cross shot lagi cikpo samar ke jauh benai bertiklor. Klem slap kubaslap medo mene mene. Heroin dry. Lada hidup mensual orang bilang don koni wei ban armut kamut berpinduk sah dan don kon shipowur. Pinang reuspa. Heroin dry. Lada mati dia per jimut bani kurim jongpi, nebaru kurim jongpi. Kamut bapin galau mana kumbalong ke Amerika bagi Iran. Hey brain, that's the one biang kecil India. Heroin dry. Abang pipang pisitong kamut ba pinyak no hagi jingpang. Kaya ngaruh padyak, ngaruh daging. Men apa yang siswa tarik apa yang soal pasca bagi kri lagi bagi semikian mana tahu. Mentang yang hanya bagi ngam dari syur ju liu. Kalau ada liu bertumai kunjang pun jisui. Hakaba mensuang yang dekor jong. Mentang bagi yang dekor jong stand. Arti stand kita hal kolom Snem Joma mentang. Bagaimana banyak. Barga shitarik pangan selek di doktor ke berapa saat kali usai nak iklai coba. Banyak dua yang menonton kamu bu berkata. Teh kamu benda pilapan telakut, lapan telayap Lagi jik dua jom pilih wai nanti pemapi berapa pila dua yang ada dalam deh. Harak yang supaya kau nombor bal dua. Teh bot sisa di komisi bot gerai dry. So, dari sisa Plei, lasnat lagi cik dua jom pi, bad komisa nak kata ngaruh keladaan hari, bad kani kebangun banong ye pi. Ladang jisu layak, lasasa narna, kamut ba, niu kon jom Plei la jom do soitan Henry kon jom Plei jisu, ulasya hatu wan bantet yeladi ya kameramu. Henry kesini kebalai ulah nipat dan keburan. Ulah job dia kecengap, baru ulah lock the shisha, dry, baru Plei, baru kenrat chongi, iway pa iway. Te komjo mani rujib judai bantu cingkarmen. Mene kalip kalai, pitalai kalai kasa sulik sa pekamen dia. Bon ke ti yai pek haba ni don jingsluk, haba ni don kecingkarmen, kecingshanya, o Plei, ke baru koi ti yai pek. Haba don ni cingduk. Abang dalam leayu, regen, meneban dua cingkarmen. Baik di pada dalam perang warna ini kata sorry. Di pada dalam perang warna ini kata sound box. Alasan dia kemas ke sound box. Wakil lagi semua baru, piar semua. Wakil lagi besok sedih. Dekat kaki kita duskan, bapagi gidon kam baru dia beruksa jauh dalam perang. Habalan ke jingdung yang judai bankas jadi jingdung, bankyung jadi jingdung. Ini bankyung ke jingshan. Habang dan sur. Ini bankyung yang kata jingdung dan sur. Jadi bankyung ini ke sur jom jisu.
They belong in the Jigshai Jong Jisu. They belong in the Tik Jat Jong Jisu. They belong in the Dongshana Nakabenta Kapuram Jong Jisu. I Banalo Shai Kasni, Kabagin Sarung Shek Jubelle Jong Parish, Parish Snem, Yakwan Yaki Way by Way, Kong Nok Sharai Mensie, on Day Kong O Dictator, and Ray Kong O Spiritual Director, but on Yaki, Kon Bagi, in the Shakri Yo Blay Dark and Chinkaman. Yen Shakri Yo Blay Dark and Chinkaman. Yen IT look the down, shadam, not the best. Hai Joe Karukon and Dala Yabam, or a Shem of Kori, Badakabai Mobian Yemi, or a Hayaka Lakisakra and Maluon, Toshem Batudi, Nakaleti Baro, Namarga Likalonka Kori, Jogas Nam Jona, Jonka Jutan Matumai. Jong Kaching and the Kori Jong Kaching Penin. Aignuh Haiyan Namar Nabanyo Yagi, Ibabet Banyan Kumachong, Iban Shakri Yami. That was Snoring Nikalpa Yami, Badi Ibayong Pentak and Megas Nam Jomufres, in long to the Penatali away young man CM Boko. Victor Archbishop Jumi, Bernard Bishop Silom Jamu, but Ba.
Token malam ruya di men di Parish rang lekan thei di bertia atau bakal men di jimi pa. Badia baru kebelat kat no ame jimi Snem Jome. To dia di syadji syai kat ma Jome. To Snem baru ikat pa Jome. Baringkat kat Marius di bakui ke Plei Jong Plei. Joseph bakui kurim Jongka. Ke apostol bakui baru kirim bakui kebelat semua bahaya le pateng la pateng. Ngelong kita bin padiok bentalan mengajing impam jukut. Bagi dia roh benar furam yame. Daukun jame uji Yesus. Oh